Uba Adelbert Nongrum uba de UMLA jongka North Shillong, haringkat USP Traffic uba Ivan Swer, UAEC ki officer ni kitanat baper ki bakentum, ya ka PWD bat muda bat kiwe ki lalai banjurip ki jaka baper ban pendunai ke jingthang kali hasor Shillong. Uba Adelbert hadin balawan jurip ye ki jaka baper ula ai jingmut baka sorkar kadi ban pleno iki surok ki bala shukhang bat dei ban persang ban penyai nakawai ka surok ka bala khang slambha kata ka linti na jail road Sapolo Tower. Habaya dei bat ki VIP ula ai jingmut ba kimdei shu baniang bahe hasurok namar ka thot ika yai ka yeng ki pajba. Henry ki VIP bun ki badon laki driver kabha bekin shuwan bu bat wan shaw ban shuyeng haki jaka khapnya khamtam hakhandailan namar ka wanra eka jing eki pajba ki bayat bayeng ngai do narekat wani ayo ya ka badaya ka wani sport ban pani ban kudo makum lokal bali sutu khamba eki jing e bala ban ai kita ka jing yarap ban relief yani ka congestion balong parat bakta apa ro kiya abi bahe abi bare ke barka volume joki kali ru kanang bun ka pressure ni kam bangin penduna hadi babun ki banta pagidon ki arti di mala perdo sobre jong kali suruk belakang banta nani na po statue jong ubu statue jong citan bos oleh po fish market nang tu baya citi sport berapa po tawas ke ho ni susu makanya berada di dokam juga po nama di dokam ya di bailin soplin mau bikin mie kadang-kadang perkat bikin penmi ya kini badan lupa apa paling yang penokam ya ki amat kelas long no tentang la penokam lopat di kiwe bos ini traffic jam to ka government ka di ban priak ipai ba ka di ban pai kani ka di ka problem juga government of the day ka ai problem ha ka pakimla ma relocate ya ki perlu jongi na possible line bermenta khangsa la south slam jangan bagi ibu parkir. Ini adalah create big congestion problem to each and every individual person. Maka soba ke government of the day kadang-kadang perselam itu relocation tu apa lagi. Perlu angta ya poka. Kami mulom kan soba pan pleno immediately ya teka parkir ke belakang. Kerang bukan warna ikajing suka ka ya kaya. Kepala penjualan matang ni point ni po police point. Muka kendailat ke begitu. Kita ijaka persa ekstan bos labu malah alau yaki kini ki VIP vehicle di officer vehicle kena abu jekeling ngi officer ngi MLA ngadon ki ibiang facilities and title ngidon ki land title ngi ko biang mo ta facilities ko ngidon ki driver te bang iwan kaptam sini ki congestion area di spot nimli wanang give more problem mo legislation ada bansu ini bersu ongi ki to lesing bo kila poin no spot driver la suan bu ini la dokam ban yang tai nama tai kin malai post botuli kan block kan create big congestion